Masia te pe kana le nusia wi ko mna la yi ga de abe pan Africa for wona e kama de to me na nko ebe tumanyu aso papa ye do togbe akoso adenle anye ya ikenye fie Ghana hu me plepo ntomo kata mada pa manya bro na mesia me ke gabu ya ma oglepa yi be ya no bonye vadas nega adre ple afanye do das ye wonye be masubo o lef benyi gbaje ne be do kosira e ke tro garde plafa fua dostrovi menye to gbo menye fie ga ne duado ha dostrovi menye na la ga fofu ye ma mi te po be mi aton atu duado de konu nyatefe premier for jojo manyao ni nyatefe ikene le nyapom twe yo vo bieru ko be nko kai ne to nko ikene to a efia ma ikene nye bieru ko be tefe kai ne twu tefe ne twu a efia ma ikene nye nenye be manya me ne nyu yi manya susuye ta ne va gbe ya mo a ne gbegudu a ele be na nyatefe ike ni yimlele le ga fufu ya ma nyetogbu chonko de susu de ka evadota egbanye kplo mi va troe hele mi do kwefuru be mele chi deta nko chon be mele yevu nko cho ike gomse sare ke melenye nkwado le wo dora maji edo le ogblan la maji edo le onye fifo de nko vo mi menya wo nko ike ne twa esegoma malagba wo fifia ba bia de sia de kalasio kude efe konu efe opojojo benya ntia na dogala egba Ubabia unoto 0503447550 0503447550 nanye bo babia to tepe mava mangudoga nye pere ntodo karta la tepe yo la ngudoga nam egba esse mi da dawo fo nko diti mama ragbe mama dula oso mama hogbanu pleto mi fonu chu esoro de dentivai fe gbogbo onye ya nkeke gbogbo onye ya leti gbogbo onye ya iye gadon ni chokosera igbo na mi dada ototoro gava tefe ya ni babia gbanto ike biaga mala wonye be nenye be nyonu ade fevito eve de tubia de soro ye odo atwefe alodo esoro fe honu voa nu kakple nu kawe wo lebe ameya na wo hafi efenu na nyofo ma wo efeveli anyebe de tubia re ike de ntu edu atwefovo ale ike soro wo lechu gomejiji afi na dia e ike nevado soro fe honu voa afi na kwobe ye soro amene ne ma olo edu tefe ma afi va kwe de jesibe ahanu lai wonye ahasito e wonye efe hadome gbeno na media megio edu asila nyonu gbo awo nyonu ike wo hela fa be efe nyonu ene ike wo nyeo ye nevado atwefa no kai na tenwa wo atroso uma awu de kakpe ikele nye kpon le gafofo manye nye be bi etole nye be edede tubia level le de tubia edidi okple fa hin owo ma ame tututu nya me de bruke fio e ke nevado ofado gbova afina va pop de jisi be de tubia ahasito e wonye efon dada meje na gbagbalo ndada mo mele be na rokio efon fofo blanchua meso awu abanchu na nuka tututu ye wolebe na wo hafi soro we ya na no abale ke dimnele eya wonye babia eton yo kle bobo ke biega mala mi mama onyi chokosra igbona nenye bova fo egba mamo na ga mi mama eto onu gerefuge yi na make nenye be yiva mama mo na ga mi fofo yi ka wo na be nana ojamframa mi le ha fa nkosege le wona eji egba vo nenye be wona e wo mele dojijo na yo catch sijinti na be vi na edi be ha ye fo wona no wo ma mi afa mumu number enyi ya le TV aji 050243 408086 0243 408086 nye producer na menya nwen be amayo katalaga do gala gba ike omodo gala mikpo alo odo gala mikpo fo nkomi me fonu 20 wa majagbagba made nkoma ogoma alebe wanye no sosoro ne amado ha egba mi gegegere me mama ogbo vo be bienye be mi ofa wa maka we mi enye admado de wo mi enye hey ke kheme jegoma wadas ne egba am de kareka enne wo we ma wo va anyigba eji ke wo maku ke kheme jegoma am enne ye yehowa ma wo va anyigba eji ike wo maku mi kpo fa gbeno no mi se wo fa nko ka kamere kemele khema nyamo eji am ma oto hafi obule khema am gbanto a wo ye be Enoch le muslim to gba wo ye be Idris
alo Idrisu. Enoch ne miadonkuya epe vigbanto a oyebe Metusela. Yike Bibra na minya benya amechichi ganto kakia ameke chiwa mes lagbeyam hafiku. Enoch enya vigbanto ikemoku la nyigba ejo. Amevelie yenye Elijah yike yevova trobe Elijah. Ame etonlie yike yeha boku ya merekama to agbo be nya no chokuku ntiwa eyenye Melchizedek. Ame enelie yikeke heheme jo basere gbe mekuwa yenya make obe togbi chali. Now bieruko be ame kainye vawo vovototo kale vawo ple bubo odome susumata ne do kosira gbe gaden plafa jabana le Pan Africa ne na kpotogbi akoso adenle kenye vumito kata ofefiega na do tui asromichu egboy nenye be nyenu wona pinye na no me George now ye le susumata me lonya no mo a ne do kosira gba awufodima de kodare tefare nya soro no gbo ne mi soro no voa ne ma wunye wona no a bubrotwa awufodima do enue bi yawo ne na we meda kpomenya gbo na mesia me Shombet Ultimate yenye Ultimate yikava du koma ocho edam demi ade yike owie be Shombet head food Shombet head food efo ma fi mele du koya mo amia ozamia magbaro premium to mia pon dudu ati kuchichi aro ekpere yevu fon de ka varo kowo edam demi ye ne kwede dama ewo na be edabobo na mega san baleke wono na amayo feda no na le kusan ko le davu ko be dangengema no za Shombet Ultimate amayo kata wole ko tameje bebe gomna fo tame ko kuluma waza Shombet head food ne le zama akpobe vototo gande le utarama kei ke galanu kunu wo yevo be wonders wole gada godua e anye Shombet Ultimate ikenye domi lolo tonye ya setonye ya Shombet Ultimate ya epe nu mi ofa eso gbale gbegbe amayo kulvena amayo alivena amayo etadu atraditoe esie yin nye be mu dokutwi le bubu ma petana no dum gomesesema no mia the best solution iheme fitenela onu yike na wo be na kpogbojolo do kuma e anye Shombet Ultimate ofe kapo jesi 0243648579 0243648579 nenye be enyade ku alo tefe ikenele Shombet Ultimate ofo vumeva na tefe ma ye ne ida machijira pa alo ofe drugstore alo pharmacy de say de mo po Shombet Ultimate one jagba na nglo fe kapojesi ya 0243648579 tefe ikenele ne yua wagbajegebe amia na kasi oboboe amayo kata wodibi ajira mi le gbosusuma wajagba yo Shombet 0243648579 0243648789 minamia yide mama ugbo alebe mia soro nucho mia fe soro de gbenono wonti afo Paul Kobla na mi 11 Ghana cedis vomi mete yo nko nyicho eva yo afo David ameteku na mi 10 Ghana cedis ye na makenye Faustina Salome manye Solomelu Salome na mi 20 Ghana cedis mie no ike wo yo na be Mrs Kachu na mi 10 Ghana cedis afo Israel nananu ame echo nkoma ekwa atwa de goma nananu 11 Ghana cedis ye na mi afo Victor Kokunyo deka 15 cedis ye na mi ye na makanye Tobo Courage na mi 20 Ghana cedis mie no ikenye mie mama ukata pa mama Patience afi ashagbo yikecho Shame vonele dansoma na mi 51 Ghana cedis Gifty ami na mi 20 Ghana cedis ye na makanye mie to iko na be kosi afejago yikecho akuma fa ikele Togoa voagana menele na mi 20 cedis Frank Kumuzi nanyebe amechichi wonu tefade la femme ye kamechichi ma amegede violenti kwa amechichi ma muzia amechichi ma akua na uji de viale le gafufu mama ucho na nkoma ne
ahade bubu adejesi amachichi mantibe nyatepe akua musique la femme kumuzi na nami 25 Ghana cedis miato Linus do vojogbe kenye gbadagba ikele jijo hom de nami 21 cedis ye na ma kenye atanli ayina na nami 21 cedis kublenu Moses aha kublenu adokusok kube amevivia de na no fuma maku akuna wi pata amamanti wo la mudum la fuma ma do jivi le gafofu mama wo chon kwada to donku afoto magita wo gbana be kuglenu akuya egblenu le fomiema ela be ke amama kuwa amama amayu kata violentia wo kata ozwanyi na mi Ghana cedis wo ha atenwa we wanyo eyi de mina mi eyi de mama wo gbo mi afonu cho jonu esro de pele agbenono fo ngo yi 25 minutes magbona me do zo na mi Pan Africa TV. Yes, egbele be mi o na bubu alo but mi ape mama evaro yo mi chu epanigbaje be jonu fanya mi pe wona go ma mi eja ye dibe to kukure de ma mi ayede eji alaba eyi kra enya be mama ikenye fie nyonu a na no ike mi nu fom chuti ayi mesekpo ya nye zigbanto ike alaba wanye enusosoro na ebe de tugbe o kata le nusorom chu wona em egbogbon fia be jonu mi ejogomo chu nicho no be jonu medemi asenyagbe jonu fe jotufe yo mada kona nu pola pete le mi ekpo na gafofu yema akpene mi owe le etoji le enupom jonu no be jonua enyagbe jonua pe kwa ejo amanwu jonu enye na ne ike jo amanwu le gbogbo me kple mutila mesia ye wo ganye achodonu vevie adana evao ike wo ma poasi di o magbo ala chodonu magbo yige fodo be jonua ejo amanwu alonua ejonu ewunye voa amaru hanu gbogbon be wono mele joma ta wono gbogbon be jonu wonye mamala joma manye ye ta wo gbobe jonu ma gbobe egbi o maye jonu wo pe va bo alo va sugbo ka fi o va le jonu mala ejoma ala be ko jeje jonu o ma mi jonu do fo jonu ta o ma mi tana mal va gbogbon fie be do mi le joma ye ta o le yo be jonu la enya bia ma de ka na so sro sugba wa mi le mi susu pan ko le nu yemi nyi o ye mama ono hala jimbere obe anyi gbalejo denyi gbae wa mena fosika anyi gbalejo denyi gbalejo anyi gbalejo wa mena fosika anyi gbalejo nese haye o nyagbe ye gblomo le efiegi e sika jocho nene make jonu ha joima obe wa mena vai fosika anyi gbalejo tamara kama ta gbo be do mo sika lo do mo jonu la jomi yeta ho le yon be jonu la o ye me wo blofia be enye gbe susu yi vavan be ama osusu lolo tadi bi azan osusu adem le do na se goma e kama ye ta fi be enu nyenye ejo ama le gbogbo mo plenty amara na dibi achode pe afimi azori ngwa madakwa na nupola pete la me ole dizi pe pole mi po apana dongo jonu o jojo fa ike mi agloa ejo anyevu ye wa foji dede ma ye jonu dola alo ye dia foji plesi kan ma bete kwa ye die nu manti tade ni mama ola nenye be eyila gblemo yo eyire hodokwa re fo ye ha kwa na jojo mo bia nanu kwa de kwa bia kudoko vo be je juno di chaya nene maka onwo dolom ha ka fi aye pe tane pe kwa anoro popo alwezan ta eji amgbo yo di am ta jonula ejo pa primi ye onu ofo ha extra ko ta fe e fi gomejiji a fi amare na po jonu ajojo mo pe nana onye mama dagbe la fa de miano mama ple mama ugbenu tonwa ameleka mi ble conserva ima jonu a jojo menu afonyo amofo jojo mefe nana onye ha fi over kwa de ba tekpli wo va do junu ofe o e ma o fi ma yo me na junu le jonu abeleka he no gblebe ani ewo enyene ene make odona de ekome abeleka baba kola nene ma jonu enye na to ekome
ta ne mawu togbo sabe ya ira lo sebe ya ira na nye gato a ne ba kede ekosi awon ti he mawu de epo jonu le ma ezugato de mo nene de lo agboso ma ne lo ane ne ma ki oda nye ma onye nukunu eke ameke to he menye do kwito di la lo kede wa ofu asinu ofu abubuinu mi va poda lo eke edu ogata lo fo me to kata overlone eno na logo yon to eva adole yon to na va sen pete amadede ma hele ani ehwonwa amadede ma okie no jumusi awuti tamenye yon to eva we ava ko amade o jojomento ende amen nema adelao agledalao adelao ple etopo delao yokunye fona junu yokunye fona junu ta junu sede enyena to ekome abeleka ma opodon be evulade leta pekito yana be ja hehe na amerika ba do den wa a do bubu ja hehe amedaka me wiolo amesogbo ewie ta na amerika hele lo me pele ba pede wa e ga donadeji be duo kata wa va wi na make wole jonu pe akpaji nene make wole jonu pe akpaji eje gome ple jonu pe vanyenye pro wa chonu ko jonu we ple toto beti be na yiji cho tepe manu yo emi ovio a jonu nya chodonu gade nemi le vanyi gbaji jonu nya nu kwasi jonu enya kesinonu jonu ganya mudo onu so le jonu ye jonu nya nu onu vanyenye esogbo le chable mato ogbo nenye be wo po jonu kwasi mo be le podo mu ma ajagba esi jonu kwasi mo o te ko jonu ko doli ama ha ye togbo wa o ko jonu ala be nu kwasi wonya ta o ko jonu ko doli ama ma do ta flache na vodu ko o ko jonu doli ama ene makene nya be mi do jonu a edie mi efi amayo tongbe minya edie mi efie le kpodo mu ma be na nye venovi jonu le oduo ikene nye be vevi ekpa mama wo do jonu ma sikonya bo amaye venovi wonya na nye fie jonu le oduo na ekpa mama wo ye ko enya bo amaye la efie yo na kpo huno ade wo ye ko nya bo amaye la ehuno wonya amaye la dasi wonya jonu efie amayo tongbe minya ta jonu la wonu vanyenye esogbo jonu mantita jonu la onyanu meje bi na de jonu wawu wa moton ade amoton aton adren o mele bo anye so mani ro na so o ala be ejo amun ta meje bi na de wawu ji o ta ne do iko so akefe be amalo elo srofo mam ta ne be ede o so kwa ma o so ne me de o so la efebe o srofala na mi ko de kalenti ha ke koto bi so mi me ta jonu onu vanyenya la asugbo jonu mi o jonu ale be epongonwe ma le cha mi to gbo taji nke melo camera melo o ko die photo ita nenye be na ne jo alo be awona na nye nkudo jina na kwala efebe jonu alo na ne makokoko no ajo wa ko jonu ma am wa to nko na jonu ma be jonu yere epongonwe yinke enyela efie manyo pon tanenye be nya ti plug gbona la ame kwa ti plug gbe e ko pongonwe ma kpla kasiva e gbona be yo be fia samala ekpe tanu how to ga po to la aga ko na na akowe be ajagba na efi be jinye gba efi be eko jinye gba be akodo nti ne be ni be ye o pon enyan la eye nya ajagba la e ga do meji be na de ma gomenwe ajagba ebe gomenye nuka jinye gba ememe ko nu jinye gba nko tototo hwegbie yenye jinye gba e vazo vi va choji ajagba yo vazo ajagba nko yenye jinye gba abe mo wona na fi alo mo do acho gbie fi ekwa ka pomula woji gba ta fi be aroyi ya utezi aroyi la jonu ye le ba la esiri o te ko ti ahama han mama dagbe ti ko ko to gbenyeza mahemie dem me edem hanono ajagbanye edem o ko dale ni ajagba ma jinye gba
Emma mi den ba ya na opra ma den mi la peme amie le fu de now awo ya ma fondo abi na nya be edon de o fe question nti ta jujuma fete ju o le fete de ma den me na kede o fe jajado o fe jonu fo fu o fe le kesike na wona do kode e ko na ko den ne be de ele ju klobo chei ta ku yo mo so de mo de kenu ta do ko na gede ho meko avata o fe do fufi ado o fe jonu fo Fie be tola hamasi ndama. tela hamasi benele ya se kode ate ni dovani ta se iju Makpo be zigidi nyonwa ebia. Ji nke ma o yo fly Kenya. Ji ye gba longa. Tugbanyo zama ha. E mo dede egogwe sugbo. asogbo Mi twe be mi okata mi le. Gomo jeje mi je holon mi fine. Kaka alenye onya wa metiela. Me defio. Alo mi pe pelon be won so nyanu iko do wa tufe. Kene vala eva pli do kwe bobo. Jinu de ka jinu fe kwa e dagbeno no odogwe. Agbobare ala so e de dogwa mabu gbonono e de dogwe ke fi be tugbenye san eyan E fi be tugbo ku nyo le sa. Kaka mu akekwa e de onu wa mabu e do kata dogwe Vonesa doye la. e fi be adagana yo efe be de le mela evondi kakale agaglagba ame opo be enye mawu dola ame opo be o davia maya me fa de onye davia maya Ebe jonu ma enye jonu ka. kaka mela gba no do bi Ba ku mi jagbe mi akọ tugbenyo sa ne be jonu ma lia mi de dogbe ne mi apo. Ta ti be ama ko wa gbeno no yo. wa gbonono wulo Vo zigidi ha po be jonu aro lia nyonu aro de jonu o fa fo. O fa koli pretoto. Ya madu ha o di vuvu jonu mo de ro fia be susuareta o di o fa fo ko bo de jonu o fa koli pretoto ma hen la koli fa jonu dede e ma mi gbra bia le mi gbe be jonu ejo amanwu le gbogbo mo ta flache ne nye be o koli le fo ata do jonu o mi e fo enye be wali le fo ena be alive alo kolive mala enu eton maga wa ma ho ta le jonu dede koli la ejo amanwu le gbogbo mo nenema kene be o jivi ye wo de ne de viela edele ena de vie wo futo mo na san de via lo lo oji oko o ba la mo bobo edole ekoma le na o e de jonu ko ne de vi ma de vie o ko sien ye ne de joli koli me ne hala ena bo koli ma hala asan ikawaten azo kaba Mama ragbeji bi akọ da me pe. Abe jonu do de colonel de viwa alo ameti de siada enana o fe sobo mi apekito mi ebe sobo Ene ma ko bi o keta o yo ni. ne mi ana oju mi o de be ne mi afe akpo ni oni chi alo yo bo ni develop mi de ta na o do jonu de colonel de via ena efe sobo dona ena bodo to na o fe sobo efe ata alo fe klo me ena ma kene jonu ha hela li ne nyonu a enana nyonu vi ma lo to beje vi ma efe alima eno nonoma de ke ni chukwa to le eya nyonu pe unchu dome ena ma kene jonu hele peji ne nyonu a unchu gede aveve unchu gede o he ne bia gbe wa ne bia wa tna me ne jonu le nyonu fe lia yo die ta o wa ma enyu nchure kemele agbe ma ko be ne nyonu de jonu a ko be ne de jonu a na le hu asikpla ne jonu oko a ne jire le mi do be ha ko be ejira nu eton gbe ma gbe vi to akasiti ku wadi o adogbe cha hey devia machio yo la no ma o wa ma chide ala ketutu ano atu gbagba ye jonu odo safali medalo chaya yo azo me di mi apo jonu penu nyo fe plo nu ble po nu nyo fe ja ko ya gbro mi le lo mi apo jonu penu ble fe jonu nu glefe ma di ma va vinha fi mama da gbe na wa galama jonu abe agbokaje mi yo ha nenye be ewo funo efofu ye ele yin la nuye tami mama die ko la pli asinye be ne amala po ke po pli ku jalo po pli ku nyal ko la jonu ma a dola joma e di amala joma na ejivi
ade kone de vie ha le te fa de sia de keke yi me la jibo junu mana na sina ego be edi amale ajoma nku voile ke me kwa mo le ayi ke me le wo fofo pelo wo vidiji sia am ne mama ga ko abe bloti hala edam bo ma kucheche edam bo ma kucheche bloti le mi hedogu ne mi akosa edam bo ma kucheche ye okọ wo bloti abo edam bo ma kucheche ha ihe ndudu wonya ndudu nyo oduro nko abe esuri egbomola ha be galeto mala nko adagana nko alo nyo cho na esuri egomanya be ne pela be ebie mo ma tan yo nuen titane waye be esuri la nyi be epo mi to gbo kunyo ama o chamesi bi ale mama ble bai ble nene o chamesi ta ale oko ejonu ko va doli amieta la eto zofu efuima eta o legenda o de baby esri akpe mede mi akpo jonu ko nu alo abiuse okay abiuse eyi la nketo enye gloti ulolo to jinto yo be esri mi mo bo mi akpo jonu ko nu bule ko jonu everyone nga ka epen na peche esogbo eke ne jonu bi agben la eton gben afe eton gben duko ne jonu amade megble ko seve me be jonu a nyonu o fe jonu nya me kele be vede na o la besika ene o cho o to o ko fe ji ko die jonu me o cho fe lonlon ko die jonu me la be na me kwa si o kana amade fe jonu le ne va kwe ne o vegina miela no ga gble kwana mi mega va le oko ya ne globa mi ku hoko ta na va ko jonu a na me ponyo do keke to ma do na o molima ati o fe yo me fike ne la va ho fe jonu ma ko do juro a plo yi fi ma ole ka fi ko jonu ala si o ene ma ka wa me kenya nu cho fifi si awuti afa me gble ola wo ha ajo yo me jonu ado le yo na be no jonu eno jonu siawa o le fo meme abedo mahi nyonu ade fle jonu dadan ya okulegbo o di nya be jonu mani no ko mame be fo me to kata vijo do kata na va po gomele me na made ye de eson de fe amade ye de jonu da wo fa jonu mani no ko mame be wa dona fo me to de siade akane wa mera ka pede ba ko jonu ma te ko jira do le fo me to gbo alo na ko ya afa bu me alo hon bu me alo du bu me ba le un do wola ngoni ma ati ayome abako jonu ma ne ma ke jonu ade ole abaka me glebe di beni no fuma me ne vijo do na va pobe mama nye alo mi afa mama ele de ye flu dada yin ba ko ya do ma ya ma amede ku yo ba ko jonu ma ko do na ngoni ma ade fu na agbenu o va se de se ne o va ho me kukuma de jonu ma afi mi yide mi yide te pebu wa mati ma na afonu cho jonu fa nu bule penti so afi mi mada se na mi nti agere te pebu yo jonu eglanu gede la ma abi ale mi la gblo mi nene ya nu sianu la onu gbla pele o nwe pa ha eli jonu la poda hu ma be nyanu ko jonu ye le wali ji jonu abi wa maton wa mandre ko ye ajoale be ya cho ha be nchuale be ya le ko adogbo wa pasesin ye ten la jonu ma la wali ji na ko fo nchuma edagui egblan nchuma doma mada kuma do ta flache na ko nyanu nya mala gbon bia mala kana da jonu ko fo soro alo na ko a da jonu ko akofo vio egunu wo nya wo ma weo evio ma weo tananya be ajo ye chola e kama ye la jojo ma hanya be ajo ye cho ye zen ta awodo now ye jonu wo ma fo jonu la nyigba na ozon ko ba po jonu kwi de ke la nyigba ko be ye fo mada kukune mi ajeyo aje ara fo aje alo afo ahovi o ma fo jonu eyiyi ye mi mama wo fo jonu a o dejesi be anyewon evanye dade e wo fo egbi o ma amadeke agalten po jonu le fofo mo o tano yi kwa po jonu la yin gba jonu kan ki enya pale ko twe na mo ponyu ko eto ahovi tawo mo fo jonu la be gbogbo ade ye damagbe na jonu tawo mo fo jonu ni cho apotare pe ba bia ko bia ha fi wona na wunu a yenye be
ebe ye kple de tubiare yo li ebe no abe epa tonye ya apato ya ngolo nyi gbaju le voje bedi ma yo du ike mochu alebe ebe de tubia enu amolo de tubia pe de dejio alebe gbere kagbo yo pe de tubia yo no anyi de guta no jedo ma lo wo gbo ba te pe ma ko de egu ike odua yo chofuye ebe no abe pa tonye ya fia yo agbenu no mele ejijemu ne Dr. Jakofi va gbo va ponu chonu manti vo abe miomi nye nyonu na de ogo yodo adojiku kwa kofuam ta ebe aroyia yepe susu eva na mama aroyia mo no gbogbo be yepe mo gbegbla aro yonku mo gbegblam aroyia do pa ko be yonu wona mele ejijemu ko anu mejijem ne o kakaka edo e won yela ovanya yele do pa lemye le wena oba bianfie bede do fie beda ne lia waton wa no amare chogo abdom venyon no de ogo ko ofuama no ka ofio gba ma grobe nyonu ye wonu ma be nyonu nyonu atupesi yete dego kokopo abevie ejiji a ewo horonu iko ma wo edegu de ka pevie evi o ma diego akofo amo ke de do na na ejo sesan okay abele kpoda mu ma mi o mafia wa mapo mo ajunyanu be elevovon na junyanu ade be elevovon yo kwasinu echopea wa de go apeda ti agbotenu yenye gunuko akọ apo pasede sima eyifre efiepema wa ba khlese now a planuo aba lechi na nyonu ma lechi na voa afi wa ba de gu na wo ha ala be ko wo ha po la wo de gu nti o le panyi gbajia o ma we alo le mi o mafia male nene mawo kan ebe de kakpe ye meten wonu ma o de ke o doko be ya devi o ye ma lo be ne dewa le panyi gbaji makaji be sadaka de mo be na de go akwakopo amalevio edagui alebe wa hele fi ogbo na wa adagu ne na wa na wa adagu na de kakpe vie e ma no mia egban de kakpe vie domo jojo mama daside nuike ma jopli mi o mi awola jojo mama daseleju ke edo etefo kan la tefo e ka fi ma dogo abialele mama blo glenena amalevi ikebi adevio imono na yipuma na yipukwa adogoro watamukwa akofu igla eh adegui pa ye maga gbo aijia nyo nyanu mi ogbelogodi alo gbe nke go emi dore mi sa vole ma jinu ye mi sa vole mata enye akpohonu ne mi le mi afo ma pli mi ofo mi opio nene maka onu gble fo nke gbo mi la nenyebe amale jagoloji oju menye mi onu malo ele vovo ye do chope force ni do go fela ele mo kakebe na infuma devi o ma gade ko dogo o fela ejebe jojomo pli de ko nkata chatitre no phone ma tajibe de kakwevi a hele sebo wa degune atradi wa gbema akọ be nyebe devi ma alo ntuvi ma alo nyamvie evionye nyamvie lentuo body nanu mele jije mode won to ha gba de gudoko na ebe mi le o je gomo tete kwa ye ba be egbele nguna ye o ko nke ajale ka bana klo ha ele edegun to ha do ko nti gba na mu o gale gbegbele ha de egblan esoro fa na view alo be ewe nya me ka gblan de si adeta ajebe ntuvie wa hanya no le segbo ayele fi ogbo nyene jojo ma glori wa gbele mama dagbe le mi ave do me fe padi a nyonu ya ewo amedumu ewo nugbegble sike ojebo oni he to ne evie wa grobe etumbra taje bondem brane ejebe nyonu ya oni fobuko danti oni fobuko no bobuko a ewu de le pekitosi alove de metosi na amada wo nugbegble de ola wo fone ono na asime alo fufu fe afufu efusia edo kata wa pofu edun si afe to he na nyebe wa do adubo azida be kosadaka ene one of them wa kokode tamene nyomusia akọ abobongo alutane akọ lutane no lutane bode wa tu atadi pe wa tu like akọ titi de tajine emegba wa bla no ne be wa bla ne la wa he to senu
wa ne ga gomede e ga sike hewa a pekoto kumene ane ale ane aha akoga ko dareji wa ko konune ntu sika wo nu vondi sadamti ajabonu de kune ntu ma ha wa letine ame o lenye gbogbo me do wala lo de konuto wa ko magbo akọ letine nyo ntu sia eke nyon sia le gbede le mi atogutogbe ngolia ajabonu nyele do me ko e wo nu gbede e wo nu majo ando keme jabonu wo vida da vondi ne for visi ne be gato onya nyon sia amagbe ya enyo pe en don pe mi afe nonuo enya de e badi mi no de ejebe enu ye kuku mega na nu de mi no ado de odo na pe obo mo to so tare de nyon sia ejebe nu popo dem nonu lutane noni nye afi Dr. Jakufiva afi waje wona goma na fie mo eji wato afi de kakpe ma na akpo gbojogbojo le wodo kweme maji maje babia wo goma ya cho Victoria wo tepe echu amva yo Victoria halebo nko na kpe togbe nko na kpe ebe nyi be wo da jonu mia penti gbanwo pete paro de na no le wa be konunu ne hafi wa de jonu ma wa jonu dedewi abe amere chuku bi adejunu ye pali ye pe kolokwitoto gbogbome na no do wole bo wa hafi wa dejunu ma wa o ma grobe ohu e chonu yo be ya wo nenye be gbogbome to adegbo wo yi ye obe never dejunu nene mara ke kama abie kakene ozube ye nto wo jeje achoko jibe yakwedu ne edokwe abiale mi du acho na mi edokwe fie bobo na ilegi yela na nekemele ike wa awo. Oh, okay. Bubuale nya bubuana galia. Amarele go jonua eku mi mama blewu blobe eku de no eke odi bia ko lenu mekukuma mia mawada olela onye jonu mawada olela jonu ele oji tado mahi eyiva ko wona ne la fide okobe ni don jonu da tefesia ejebe konu ni no ha fini dia lo eke ojebe jonu sia ni wona ya anto atofunu don ne atofunu don be nu ya medibe jonu ya ne wona mo ne funu don tia Medi madu bebia mi adu babia sunti afi mi ajo de kakere ha gbogbro fe bebe ye do pele ye pa hian via lo ye pa girlfriend ye ton pa baji ke ye madonyo no kujo pata Adegbu aba shi trelenti ebe wa jira bani ebe o tate na jira bani edegbu o tate wa ba o ma we o ebi o ma we o enye ko veviade na mi ebi o ma we o makomonu popo ya ga ko agbre na evenyonu alopo nchu obele zigada mi wo na no sika majebe mi awo mala mi odekonu menene mo ga ke mi twebe lonlon tepota le podangu mo dadanye hogbanu eva gbonye fieko o plisron o fa ko ma bada se le nye soro de banti nebo no va mloji manyo jojo ma chiti trede wo mo we o zigada mi wo fo dadama sika manyo be mi ano wo wo soro de bakwa majebe na mekpla madeko enye wo nto wo do me vi kura ha majebe na mekpli o tane de ka pe vi ebe te do yonu gbo le tate wa bajia edegbu o tate wa ba elebe wa jira bane wa hefie wa kwa balanti ya chu Mr. and Mrs. Techi Theodora alonka ebe your place royal wona pomcho Asankra Goa ikala Western region wona du jijoni alegbegbe chu choji heyi na consider the sia de agbagbaje gebe yo ha no program support unple 50 cedis bada kwa manya bro enwi mega gbo pele nyamanti nyebe nenyebe edo nyanule tata wa abaji alona na wa abaji bada kwa bele kwa jigbode ye me yigafa tuo mi le ji yiga megafo tefo yo doa me megafo mi le ji yige le gafo sia ma babia yo kata la siwa babia nova 0503447550 ye na maka wona ewo mi na mebe egafa nya wonye mena gbefie nyimia no ike oyo na obe Naomi tojro vanenye mi gere adu ike oyo be osabra amesia mo yo okwe kobe sister mama mi dada ya viwe nye producer ikenye tonyeli nutegba manya bina le mi ponga pupu yama sister mama mena gbefie ji o ye na make mi ato ike wo na be Goza Godwin ebe ele gonu die kop ube bia mva alo okay ebe ma bia ebe ba bia nya be jonu na ne wo le be nyonu sroto na de obe wo de me vai
oba nyonu sroto amelebo adojo no ikan nye eve ene aden alo enyilo ewo kebo ne elebi adojo no de kanagbeji le kpore mu ebe ne bi adojo no alia nyonu sroto elebi na adojo no eto aton adre asheke wedeke hey umadi ejo ndeka ebo umadi ejo no evo umadi ejo no eno ta gomere mavo mi mama wole mi do mi no ganyi chokosara ibona ta no vava ugbava do babia ma wokatanti ye miafo ike wo yo na ba Israel nananu okay Israel nananu ebia biambere ebene mi gele Moses pa gbanle wo ma ebere Moses pa gbanle gbanto vele ton le vasere we tonlie bibra fa nya wa nya producer menam onye be ma yire tefe ma egbao ta na nyebe wona mo next week na me family babia ma wonti adoga afu ike wo na ba ebe ye fankwanye god know chu anglo afiare nyigba vo mobranya reko no ko dibo no se yonko he fi bele mi pom ye na maka afu ben jito no maji chu mafi kle mefe mafia bakparomi na nami 13 Ghana cedis afu Christian amagache 10 cedis ye na nami ye na maka mi afu kwami aguze 10 cedis ye na nami joy hefata togbo okay togbo na nami 10 cedis togbo ahoronko ewonye nkoyo mi yona ba mi afa horonko wa alo nko jurowa egba wodumotare ya motro ozu ahanunko ta amarata yebi ahanunko Victor Zoekli Victor Zioklu na nami 10 Ghana cedis Zioklu ha ahoronko nyega kamaria ti atrebe ahanunko ewonye 10 cedis ye na nami afokosi toklo na nami 10 Ghana cedis next toklo a ha nko juro ikenye horonko ewonye ye na maka asafo Safo Chawe na nami 21 cedis afo NS Mawiram 11 cedis ye na nami ye na maka yemi afo Christian Gali 5 cedis mapo nucho Gali tiva yibe horonko ewonye Sekle Beatrice 21 cedis Sekle ha horonko ega kezu ahanonko egba ye na maka nya Benjamin Kosi nugbega na nami 10 Ghana cedis amoyo chongbega mawoko atondo tivwa nkojuro wonye ye na Mark Patrick kojo ahaji 10 cedis maponu cho ahaji ntivai Bright anumu yao duagboji ha na maka akegba amaro le yoabe ahanu ko wonye ne yo 11 cedis ye na nami egbenya Felix 10 cedis ye na nami egbenya hamanko ewonye egbenya hamanko ewonye amarati atrebiele yo bi ahanunko vo hamanko ewonye Anthony ya Segbe alo Segbe na nami 21 cedis Segbe anye nko yo ke wo cho helie kemi apesewo 21 cedis ye na nami Steven Koshi Mate 20 cedis ye na nami ye na makanye tanti gbolowu 10 cedis gbolowu ha horonko ewonye for George Gatogo 20 cedis onye Gatogo nkojuru onye vale ahanunko uzun uhana to akpere mianti 0243408086 0243408086 ka amene kodanwe be gbogbolonfie majijo na nyebe melanu fumchu domientia elebe na nyabe domia epenu gblepo masogbo kebo epenu nyopoa wo sogbo domia gbogbolonfie be enye ontimenti yike le du kome fifia nya nukunu ontimenti ikamo aglobe wonder maglobe awola ikenye Dr. Betty Ensure apankonye Dr. Betty Eshen apono ya eza 5 years have you her war research have you call ontimenti ya susumata apobo ontimenti are very special but sopre ontimenti yo katala du komo vuvututu gandeleme nezia ela be fori ontimenti yo kazamiele vuvututu gandeleme local ontimenti yo katala gana du komo jagbabo wasine kade nanyebe ontimenti amelete pe kenelewa jagbabo na poka na 0243648579
0243648579 Shombet Ultimate ne dogwa mesia mokwa na globe Shombet Ultimate amanya mesia mete yone tanenye be ne yowa we aglobe domi alo Ultimate comme lo be alo aha yele de dibi appel okpogana 02438579 0243648579 mina mia gbugbo ayide mi mama ugbo alebe mia se ofanya aha wunu gbagbona blo wa jira bana wala jira bana jojo mamadua nyine ne mo jojo mamadua nyi be o nyanu alonchu abe mlo tata wo abaji kebe jojo ka mo vile mo ne ma ka fi abe mlo tata wo abaji adokun nyanu le tata wo abaji ta ejebe wa jira ban to bri buo ne de le ne yin sister gble dongo gbe na lo dada yin gble dongo gbe na ta enye nu ma o ike wo o mo we gbele o nyanu hala me nenye be nana viva gbo magade so wa so banti o nenye be yi ame gbo ayi yi wa konta gbo alo yi nyo gbo yi ma de sron la atana sere mi abanti ni ya mroji okay apoto ya fonko ma wonu ha ka be fonko nyenu ka azi azi Rafael to hohwe ebe dakpo manya brother wona e wo mi lebe glipu hohwe ka umu ami gale glipu ma wo form ji ye na make gala kpedem ha be mi agbagba jembe mi le ye ya ogbim de hohwa wonu ye ho ama wo na du alomi alebe wona na no ji invo ale wona le yima ebe manyu be to kuno kafra amayu motemfuo nu plame ko mesie nu na kpogo mele wona ji be mi ano abe adanwaro won kre nuye won be wakpo adejesia me gbagbanchi de sia de jegebe mia awon nu me dakpo manya gbo ne mi vo amgbo ma mi agbo fage mi afo iko yebo fui kojo enami 12 cds Rose Yawa Kubama enami 20 cds Agbelemekpe William enami 20 cds ye na makenye mi anovi Christiana Fiatuya uha na jagbagba nami 10 cds yehowa na yira amesia ma oba yi shi trelentinye ka bedia yo letepe ya okure nkoyo ma yo va yenye jojo ma mi atogbu fo nkochochole dudu nu amaro gbogbrom nambe ube chachu pele ami ebe chachu pa pele kukuya ebe horonko wonye awo gomejejia na mekame nenye horonko mawa nye duva mi dutu nuka togo me va rote pe yivu va fi mi va le nu monpon bi da sele nu manti aro fon ko chocho ima pe nyigbaja ne va ton chachule ne va ton nyigbaja chidile ne ya nwuro nyigbaji chachule ton wo moto horonko ta nko ma yo mela horonko ma yo mela enu e va wo fo jojo mo nko ma haji mi va le ro kon pe mi va choki ko toki nkwaro le mi obi o mi mo twa enu yo dwa pe nko mi echo mede eyi de mara seleminti mede ma biembe amaka o mi le gbedugana fi mi mana mo mi ala be nyatepe gama wo nya amado ike mede ma dakpe no gba no be nyatepe gama wo nye ahachuchu ado ike chodo ku heke hele nyape jojo manu fiem le WhatsApp platform ade ko na nkodo ku be nyatepe gama wo jagba gba wo na mi 20 Ghana cedis obi ano alodo wona pepepe badakpo manya gbo ne mejesi amagede wo le tepe ma mbo nimeto kata bon ko yola be na yu amare mo yu amaro ke mo vadinya eyi de mara selemiti modogbe na nyelo wole nyakpon bebe modogbe na akuvie le telefoni opli na nevi opli vignon fi o modogbe na ma fi de konfomo to kata modogbe na mi kata yo my vi adogbe na nyam yento nyam tode Lawrence Ampim tode jube medo ofe jigbe duduzana ole egbe kosra mountana domso happy birthday tode megaji meyide petwe agoti mekpate fima yo ko kente fan le ko chemle ta me chobon poposia mele gbedom ne me ajafa afa me ajima fa afa me zikito me chobu ko le gbedona o le kian si atogbe ajima Clemens alo Clement
medo fianyi boko medo fianyi fafa de na enema ke medo gbena togbe ajima Francis medo gbena pepe kito pete medo gbena we oh nyama zamon papa ya ko do gbena mafia fa gbodo me vijiji o kata inele egbe plafo kata mo do gbena mi nyate fo gam de konu habobo mo do gbena mi o kata le fienyi mi o wele nu pom mo do gbena nye holololo de kape solo amuzu mo do akpabanya gbena mi no be mi so ko nko didi na yehowa ma ono a ye chokosira egba wole mi agbonoge alebe ba bia yo kata lasio kude soro de pakpajia bi ole ntidoge na efo John hohome alo hohome na mi 50 Ghana cedis afauza su soto na mi 10 Ghana cedis ye na ma kenye efo Albert Amedeke 11 cedis Felix alo ahiaho yao 20 cedis ye na mi ahiaho na senkomo wa nye nkodwuro yikenye ehronko yike amova tweto mobubu no ale kiki amietwa ye nto ese gomena odukui na mi 20 cedis efo Prosper Fiano na mi 10 Ghana cedis nkoyo kata nye ehronko yoke wo wonto kwate wanda gome Joseph Yao Ajewoda 15 cedis ye na mi Ajewoda atenwanye ahamanko yike amade sidamade atwanye ahanunko ametwa yatem adagoma Goka Iram 50 cedis ye na mi Goka amaru twe no wofavio ekenye jikujiku ye amaru twe nye nkodwuro modese de kekejina metwe to ya susuare tai wo twedo Douglas Te enimli 11 Ghana cedis Wisdom Duagboji okay, maybe vai ho na mi 10 Ghana cedis Ferguson Doji Sopoli na mi 11 Ghana cedis mi ape kapojisi yo male enu 0243408086 0243408086 medibo ha gbe wo na no wo ma alaba mi ajagwa ayonko apo no chu nkonti amade no babiare bia medima kpola be na yi vama na ojamframatan fo no chu babia manti ha kabodo nkujibe ami yenye susu eto glomele na edamedami onye yekenye Shombet Hereford amayoka jesi Big Mama alo Mama Edula Oso LSU zazama sei eta apeda etovovo na ovanye chokosra gba ne kpoge Shombet Hereford ela tefesia tefe foka na 0243648574 0243648579 Shombet Hereford na yinade edawo petefe de sia de Saluma ne nosio mi ontwuo mi no mozoma mi jagbabe amia na no miasi bedeku amia pe ba bia nya bede ebe no gi evile letigbanto mede unse kapomevi no de vimasi bede mi abie nana ojam frama just minute amoto 3 minutes pepepe na motrok bova magbava ba bia oksuso owo dodo kurom sianti ye magbolo yakpa Amerika matire trobo ni Tanzania susu ya bo mati so mati trek bere ale mawo lo na magical ya no ma na hi mawo ki hie ma ta susu za santo chale susu sama aja ba do afiro anyuna hia ta pe mi mateji na amagbetoro ta mezubele fakpe ya mya ne maudua do ebe dasi no bona va ola hihie ma jinu le pepe me ke uji plebe do dasi iro ko va ngbe ya jinu numa na mawu ebe me jina magba le jini ya ko jini ya makakwa le ba fofu ko la ba jivio owo dodo promonti owo dodo promonsianti mu fofua ke kriade kiwa jivie ya mawanto do kikene no Amerika metile trobo tafi bi amesia mekpele keke wole bo amesia mekpele mu yi behava hihi ya mai mesia ma pele mu yi behava hihi ya sebem ya kpokuba u dawo alu fofu le apojim bantoma
no for fu ope ji nu bantom ya ala me iboma ala yuvu tom okay menyu be u khini ka kanu nyine la me ibotom lu jira me ibotom ya amumu me dena nu wopo amayo ke wo gina leti bantom ya o me dena o nu me gina nu wopo o me wona nu mo wona nu o na tono o me yintena nu wopo o me na magbobe o me dokpera yota o me nya wona dozireka amaku jini lutima me wo fu me nya wona do wo yira na am wo fu fido na do wo me nya ne pipi ko wa gbel ko wona ipoto ta amumua onya mo toko ke Yehua ko nkule wunti tanu do fulu ga kwa mo la jiri no ma shi kan pepe oh amanya nana ojamfra mama titi go bigale nana ojamfra ba ha poga Sylvanos domi nana mi 11 Ghana cedis me no lamre be domi ami fonu chuvanti am one of you motonye do you motonye do fe alo do cha nanye be onye ntwa emi yo be domi aha nana mi 11 cedis Nicholas Seke then ami 15 cd seka horonkwe wonyenye nkojuro Noah Tete then ami 10 Ghana cds George Kwame Gosu 10 cds Gosu ha horonkwe wonye Tete a angulo pe nkochocho le hlamajijima yenye Tete Eric Duche Ameleke 5 cds Ameleke ha nkwe ke fomaro chodo suswadota wo kwatu wa de gome Emmanuel Amega nkoyo Amega nye nkoyo micho hedo na nodwe na mi 10 Ghana cedis Rejoice Yevu 15 cedis Yevu hanye nkoyo ko cho de viaro de viedo le ko ji de vima ala be Yevu na ebie pitoto nkoyo nyomicho hedo na nodwe na mi 15 cedis ye na makanye boni Rejoice 10 Ghana cedis Kumado Prosper 21 cds Kumado nye nko ya nye ehonko odomotorika meta pe na mesia me ke perementi wa me ke dibi perementi gbavo mejo mete wonu yo ha awewo onyo meta pe manya bro na nko nye togbe akoso adenlevo na nyu achoji he na jagbagba be shombet he fooda wasina ke shombet ontimenta wasina ke jagbagba be no afomene de view albe de view for nous si anu ke di mo la wajeji na Truly African. Upalava Pan African TVG. Nyamo upomi lenye Shekina Heba Clinic to. Consider Begandre Grafanta Sina Gania. Apo Dotato Toby Woda Ajameti Evelia le Pan African TVG. Wa Hedoda Dapre Amagbefeno. Shekina Heba Clinic point de Oba le Temamoto Wiaji. Le Memenda consider Ple Joda Apoto Binto le Afuma. Le Soga Popala Akwe Blada Bele Bujebo Ganto Shekina Heba Clinic. Kudagbe Akwe le Ho Doba Jango KK House. Yawadagbe Akwe le Akachi le Magava Hotel. Fidagbe akwele achibuta abozome. Shekina Heba Clinic kwa do papa kapodeshia. Enye 0244 941428.
na mi afe no kpolao egbe ganye kosra fien maglo na sie be na gadre mamea to kwenye be na yo novi ha na yo novi be mi asrono cho togbe hoda azameti evele agbo bia ma bia ofie ya nye be dolele pomevi kale fu dem now gbogbo me doye wo nye alungutela me doya edoma ha de do dere jiwa maglo na sie ibe amei kpona gbogbo menu alo amei nku lesibo wa ko akpo he ma okata gbona wa elebe na dezo na da afo na ida me magbo be wa kpogbo never chacham ayafi me obe afialo oba afimelo fifia mai mava bianu mai mava o he ma o mere kuku ke fia ba wo ha aladukuo dilem amagbe kwemi aza acho ade domara lejiwo ela nye fewo domara lejiwo fewi aton domara lejiwo fe blave doelem na le ha to kwenye be na va shekina heba clinic be mi akpogbo echo a togbe ano klago motorway gaji na echo le tete kwashi he na de tema we akpo onodo sime afi na do under bridge a ola fuma akpobe signboard gande la fuma shekina heba clinic menye bubu fare ke wonyo megana mereke ha na blow be ye vagbe ata ya kpogbo obe melihoho pakpli meva echoa vovototo le odome tamere kuku na aja agba be na dankudi na ketori be na senya de to chomi agbo nkonye Beatrice kafui agro madofie na togbe ado wezone